Kicheng siapong Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen angtan ki do Karbi arat ki do an methang anim ki kroi mate chuarkli chuphe joanim kiri matum an chingrum rapet pen aron barim chingrum amai pi mesen pen pichun ponlong lo labang so putha ki klem kidam kachipaduk lapen lapusona sai ke deng pon thega jok ki thurmia ove atumate Karbi Indigenous Youth Council atum pen kachurolam the phirang ki amai phapon si chipaklang pon Phirangkia mai long lam thi chipaklang pon ke Karbi Anglong pen angtan ki do Karbi atum pen kachingrum puke kidam tangarni thek ponlong le sitame arkoi ni phai ner ke parni labang so jai mek misen pen ki thek dun long puke riso nim so tum pen ningarong piglu lapen labang so mai misen pen ki pachun long pami lake Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tumiram Longhang kachipaduk pen misen atowar ki ja pen ajoksi misen pen chun ponlong lo Labang Solong MLA Dor Singh Longhang Karbi Anglong Autonomous Council EM Surja Longphar EM Amar Singh Tiso Long Singh Tongbiatum Lapuan ki claim kidam ki pami ajoksi Karbianin Pirthia Dangalong Kirik Kangdang Pon Long Apot Kachuru Pipajir Pon lo Lapen Labang Soarani lake isi phur kimu arni lo pusi hok pon lo athe chuarkli chuphe joanim ki kroitum Karbi Anglong tokanwa longta do sitame elong vet si kachingrum puke thek ponlong lelang lasila pusona sai ke claim ki pachun pon thega pot arpu ke do ana tumaphan lapen kachitong dun solang do Karbi arar phanta akiro pipajir pon la solong aluhi sar poman pen kachitong dun Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen chenglok minister ke do ana tum tame kachup hapon ateng nang kachitong dun thega pot Karbi Indigenous Youth Council amai phu bilison terang pen kachuru pipajir pon Council alangli Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma phantame nangwan PC Karbi atumta minar nim dulang lapen alangli ningje tikanglo Dr. Himanta Biswa Sarma bang ningje tikanglo non make Karbi aron barim tumta ubi kimia tumake minar nim aphan kachichinya tumian ke tumta mek prang daklo podi make kayarni bangke ni tum chini pini imena arna aphan kachini nip ajoine kachini pa mimi ajoine si tum ke kroi tame kroi jamlo sita chor klilo mondir ta damlo pini exam nang lelu pulonte mondir si dampo stam se ga kakli bangi tuma kli tu thede ji so si go kapre ga long anta tum ke mondir ke dam si pamuna kitilo same atumian ke tum phan klard dakalam ta nang khan tikanglo tum ke Karbi aron bari tum ke ha pusar penang plangram chor kli chu phejo pensi achara sonta kachiki i lapen ke chokli i chuphejo i itum ke hindu kali walam tamelang litum than paklar tikang dak lo lasi non owe kimi tumta alang li sar Dr. Turam Longhang nakeja mate alang li alam the kapachun ponjia phanalong litum owe kimi tum antame ningarong piglo lapen alang li tum pulo lake hogalam ladake political alam kali rachari asong alam rachari pu chiwung nang pa phan kali chokri chu phejo tum anta ning sidona pa phan selang tum nang ke jali na posimi tum ningarong piglo lasi athe pita nimisi ningisi pusi topon lo lasi lason ningkang stam tu ong laso mekri kloder posimi tum nang ka churu jia phan si pini la pherang ke mai lo tum lama ini nang cepaklang dun lo ni tum nang churu tek kita lo News Report Karbi Anglong Live